Ketanga kintombo kwethera nene tukiwatanira kenda nkumanyithia Nteto ciatwaro Weru arichi Nteto ciaru thaa ithatu na iyara twikirite rito kindeto ii murumero kwerekana kuragwa ni mutano kena ichunje bimu byakyo kurwa kuthikwa ntuko ya rwari Gavana Kawira na MCS Kathumba Kinyagembe North na Kuria Mpuru aburi atigaye na siasa chakebiri na obate kwenda Meru idirekegana kwa Akariba Meru Kuria bunge babaregare na Finance Bill 2023 oreli azmarega kuwa kwene ichunche bimwe bikedera bikeguna Ameru Rais Ruto gutongeria Kenya kiri maromba yo mwaka kurombera Kenya azimio igitie bania nayo tukata mwanka muthia no tikethiro kyula nyume Nteto kwina kinyaka lono mureto mathithi oroboru ene purity Richard na ngeto PHINEAS IMAANA Nteto ciaru thaa ithatu ikambiria thaa icio ciongwa tukambiria ni ati nende ntumurume uro kwerekana kwa urairwe ni mutano kinaru ichunje bima byake bya mwiri nethirete nende akithika wa ntuku iyerwari bukarikite ori nende mutano ethirete agita na mbere na uchunguri kubwithwa na kinyanditango kwithira ikiambira iria akiaria mathikone ya munini wa Chibwa Nteru Emily Mukwanjero na tarete akari kwithira nende bakilungana ira kenda kumea maui yarakumbikia kwithira ikumera michie no tetheria kuyathiria Martin Mugambi na utwambiria cio bana kethikero muthenya we munthikira tinda ntura ya nkanja wandia mitherukire gicigo mbunge kia mara mathikoni ma mukuru na batimiriti wa ndamiano alafu hapo mbele tuwe na miriti wa ndamiano atere uturo bwake na njeri ya kiriga nthaki ake James Muremi gukirikanaga ikumuraga na kumugitanga ichunche na kuruga nyama biumia bika ibithiru kidogo ilitupatia wasiwasi kuweza kuelewa kana kwamba ni nyama ambapo ni ya kawaida labda ya mnyama fulani ama ya ng'ombe, maana kijana alikuwa haelezi. Machunche marametegirwe mari mamwiri wa miriti maragwatithanwa na muthenya we mundi araruthirwa mathiko kenda konogokia mwiri wake ara Kristo kana etegeri bakanitia mugona kathoreki bamukathite na wonokio. Kwa hivyo miriti alikuwa mmoja wetu katika shirika hilo la wazee la kanisa la Kikatoliki, na kusema kweli miriti alikuwa mtu mwenye upendo na pia alikuwa mtu mwenye ushauri mwingi sana katika chama hicho chetu. Kwa hivyo sisi tukiwa wanachama wa hicho chama cha wazee, kuna nafasi kubwa sana tumeondokewa, lakini tuna wazee wengine sana hapa, wengine watachukua nafasi ya miriti. Chabu chibo wa sublocation ya Gatua auro kurikanichania ni amugona twa mirimo Kwanjero auritia karika na tori kurionganagira akiugaga gugatwika tori barionganagira miriti atikiona thina ya Friando Place. Sasa tuko sawa, tuko nomo, so msio na wasiwasi kama vile chama anasema tuko nomo. Ni shetani tu wakati mwingine anaingilia hapa na pale bila sisi kujua, anatufanya tuwe kama vile tunavyofikiria mingi. Najua wengi wanauliza kulikuwa na chief ama kulikuwa na ile mali chama, kulikuwa na nini mahali ile kitendo kilikuwa natendeka.
anaingia wakati watu ajui. Ukivukia mko sawa, shetani ndiye anaingilia. Ile kitu tunangeomba, tunaomba sana. Kĩrĩkĩria mũkwanjerũ augĩte mantu imathirire na imamaranĩire na kwagĩa no kiri. The time jua jirani yako kwa sawa. Kama ako na njaa, mwangalie. Kama ana nguo, mwangalie. Kama watu walikuwa na ingiliana mali hapa na pale, ungejulikana kuna shida mahali. Ndio ulistukia tu kusikia kuna jambo limetendeka. Kĩripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara. Mbĩtagwa Mateni Mugambi. Gera kuna siasa cha kibiri na kobia icho na kitenende kurura mutantere che gembe kiri ndio ngai angabana kaira mwangaza antere cha Lare Health Center ire wandini antunene arakudia tenene MCS kadumba bambunge account ya Meru na yo kama MCS baibedere tabakiwa bate kwenda Nteto che Meru kudira ikegana kwana bari na yonende kana bakedira bagitana mbere kwa tambaru ngabana kaira mwangaza antune kimama na menetie mpuro aburi na kumwira atikomba kinyoka ria kokena kukoneka kwithukirwa ni maitha Ntere chendwana. Niliongaya gavana wa Meru Kawira Mwangaza Ntere Lare wadini antunene gicione mbunge kia Gembe North wendera wikinyete kurura wadi antwaru mesibitari ni Lare Health Center liunga kuthiatene na bamwe ba MCS na ministers ba county ya Meru. Kiathone ki MCA ni bona nite kumeneria siasa sekwa yanu kwa county ya Meru kwithirwere na county ya Nyambene na rwario konie kibiri bakimeneria mubunge wa Tigani ya East Mporo Abori. Kuigwea pronto eitarambere egembe yonze kuona sibitari emeru utio ndingi yarume yonwa embe okwa kyaka kwatuka mwanka thai enembere etekeria antobembe utumiro imuntu wina agenda inge itesia kuita county na county ide idawana keberi county ide idawana ambi kuna ndenge Ithatu ndenge yana Ithatu na ndenge Ithatu kuna barika na niko bora ende vya diaria zaidi waika ndenge Ithatu iko bora lakini odoana barika iziara na wakona wakati bwana ene akawira Mwangaza mutoro kwa Nyambene mwere ni Nyambene ikirema tesazawa na rera kaunti ere koro itanunye itare ana beto iyeto rieto regerete Nyambene na Meru ni mari ya Ithatu tiania embe na ime amurikore antobarejire na ibere nabacho kabange beja na iboyo biena maguta ya kuedia tije biba kwenda kuedia kwenda baidia maendeleo jenu hapo kwenda baidia maendeleo remoito kuligara muno bwe antobalare antobantunene inkwenda kuboria na arwa muntu ore bwatumire ndene ya thirikari ya county eta kubwara iria mantu jenu jaja sibitari je na mantu jangi ja ujero aja imweshimwa Patrick kana ibara bange bakibiri na oversight imweshimwa Patrick no bati kwara iria rwaria rwenu ro mantu ja county government ne ubo ko bara bange bakweja kuga bagekethana na nkibere na barenda gweketha munene wetu wa county government ya Meru eto bere shetani afanya nini unaonya kwenda kwera Mporo mwete Tigani ya East baado tadurire Mporo au mete Tigani atoriterangwe lakini unio tion kona naraura nara tumweterete na tuturawireu uroko yeta keberi na tutoyeta mweko twa mukima akiaria gavana Kawira na inyelete rwaria ruro kiberi na kuwa thoko ne tiurwa na nkibere antu alironga nkibere kwa idoko bakuria nkibere yumambi Saitani ashindwe ne rware to kalomba baba ikiria ngoyo weto changiria mtu nkibere torombe morungu aturekere itochiere ari twenange koro tuke ya kobererwa chiborona kanda aliyo mai kwa alioma eno ntoko ya kemenge kiuka mbele kwa hivyo uko wimoko wa Meru uko bera na wenange koro nyumba wena mware nyumba wena mama weta ronda kuremano achema ni no abiri turukana ringa turukana mpe baringa borona mpe ukawa mukwadia bwala mona nkibera yau
ashindwe. Tugera imporo na kadhuri mbuto bere ibo. Ishindwa hiyo pepo. Ndare ndumoru Ithatu ingavanongi ndingavana mama kenda mbeta kuriera maitha yatega chemani nange kuruchiato ibirwa ne abiri basaindira imundo umetiania yamberia kugaga koberana na ate koberana kwa tiania na bera yokia kwa mwana wa mwingana nkibere chiakie. Nkiripotera Weru TV kuma Laregembe North, Beta Marion Karugi wa Kenywa. Nabo karibanchoro wandini akithi bakuria kwithire nende kwina kungananwa kirimantu yegi witi na mbere bakiwa nende wandini ibonekete otilwa nyuma kimantu yegi mirandi witi na mbere bekera bawite kwithira MCA wate kwatana na gabana ati onto batire kwithira nende bwituma bakethira baitianira kwa mukiro medeka na kulukithia. Ruare mwanda ruare ka barabara ito na muntu chi ka chiono kore mode ruare nyangare yele chikenda cheitera to balabala na to MCA tu andane oma ibwe ya nonto bwangwira to riterete nonto na to riterete ngwe na inike pindi ke kai muno ndene thaia arayukirie kura imeario ya kariba mwero nkanga wandine ya Kitheti Gania West irayukitie karu na kariba rururo wandi ntere chenchoro bakiromba into bya Kithi biganiru antu bonde batio chaurwa mwenda ithile tore kuthurerwa twawirwa imwana muthaka tuthureri na twawirwa sana lakini kenchoro ate yakuwe kinya ibweya nonto aite ana TV na tuyakwa kiwa ka kwenda kuthetera county batu tukauria twenchoro atiri akithi tukauria ka itire ka thururi county kana thurirwe ni nchoro athetera akithi ikankwenda kwira mwenda ithile na reka ekua minority leader batu tutamuthurire minority leader ira tumuthurire to turutira ngui na reke wita wikathia itenara uteo gite kiu kia muigia no tutengo ya uturitira batu mwenda ithile na tuthuritie pio na bitu meta todo rai mwenda ithile muile amuthurire kinya nkoro emwe arua tutamuthurire muile te mendeleo tukona njoro milioni 10 turigwa na ara kwenu thinyaine no kwenja barabara lakini njoro mwanga thai ute barabara otete boroji okwenja kethe kwa ngero milioni 10 wiki kwenu kethe ibo bakuringere kura renge tukona ara baukinyithia riu renge wajitumira kwenu mwero nkanga eyo tumira Kithi yonthe ne kuthurira na icio kura toikumeria acio kinya Kithi ikure moringerwe era wa uire oni utikura ndonere muile kana Kithi eruru kinya Kithi ikure mwe ne batikwe watutethia no ntoti onge tweregirite no nto mwanga thai utemendeleo wena yo wa mwenda ithile thai itowekerete kauna kamala ukeya renge na watu ethira no twethira tutekuilela itoraibangira nkuruki barombete ngotaniro atiatika na bao baile MCO Thai mwenda ithile no rarare kunda itare David Kaethia muntu aturake ni na itakarirwa ni akuru akaunirwa mete akerwa atiri onto waita bona bo utegwethakua badu tuiche mwana twake otura kinya keni na inya chabucibo kana cibo baba thurawa baita muntu mbere pio aturi akuru ba mwakirira aitura kwaria akameatite kurona munene to aikwa renge kemero kia wala ingoira cia kuluka mbere igaita ikarwa na nene icio jaita cia akwa cia ati anto bonjirene batu tutekuela ingo baba no atu akuthure na nkoro injia twekuira aburu na kuinia ko nene ukaruma na Kaethia kira ko launch ngabana tukwera moile are kuo atikiona muntu o mukaribicha ito kuibo yake Kaethia no toka chokere arona bani ni ngeire tianeri itena kene are arakaria ngabana launch wetu kikundi kira kia burai yeto kubwethia murandi ora yeto kubwethia arabwethia na ngabana rawelwa afadhali yango kuromba na wini yapio ukaruma mheshimiwa Kaethia puruba abana wini yo karuma mheshimiwa Kaethia no ntogethe ate Kaethia ntukwera karibichere ngabana ndene moile
Batu otekiona kethima kia Kauruto. Muthia barombete mutongeria wa MCA ithile ucokera na kwanjeria kuritaniria ngwe amwe na gavana Kawira kenda kithegunika nareke kurwa na gavana na nawita we ngwati thina tirwa ya na gavana na ubwatire ya noe lakini rate kurwa nwere na ate kwenda barutaniria ngwere indro engere ko na ate wito twirira ki gavana aturairi batu akithe tukuane omwere mami etu kuwa sore kinya ketha no wira o mutano tuwa sore Otuota muntu tani no ekithomo kiawe muntu tani no ume okalomana na tubaromete kaire kaura bampuru bae na iberi batu itokumenya mpuru ate kuthombia kawira kaite taritaya ndianje mukoro na wa utio etirene okero yana munene anto tethuka kango kwera buru na wini yapi ango kwelenka eyo choke runguru angabana choka ke mami akugenda wonka kenda nchara yomba wonka nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Resilium tutona tungiretia Kenya na tungira bangi kimaromba ya kindigura kudirita gita na mbere deni amuka yumo muchine munene ya Nairobi maromba ya ndia kudirita Kenya nyanto na tungira kadomba ende kyama bango tanero yazmio batyombere kudira ba Kenya mambureni yao na Rais Ruto najukiria kanya gake gakiri maromba ya kindigurukirwa ntukwenarwa kuendelea kuinjirinya kwerithia Kenya nikibakethiro bagita muthitho jo wa kanyomba Nteto rindene musona jo finance bill mwaka jo 2023 mwana-ku na kwethirwa Nteto jinithirite mukirituragani bo bwinge kumakira ntere nyingi cia nthiguru Rais Ruto naregete kwethirwa iciugurira aria ntukwenarwa augira ntubarabe misharene no mwanka bakethirwa bakigito mungana jo Ithatu kenda wakira nyomba antubarabe batina mishara. If we feel the pain of the 3%, then it's because we are alive. But if we feel the pain of the millions of young people who are looking for a job, if we feel the pain of the 7 million Kenyans who live in indignity in slums, then we are human beings. Musonda juja finance bill na juja na Nteto nkozo shokoni ogoti juri kwithiro jere to ntukoro kiri karone bya bunge kirinkindo ijire second reading bunge bare nabo bakoraga na musonda jujo ibere kwithiro beta mogaro kujao kirinkindo committee of the whole house na janande ni wa Kenya bakaba medho is that we will not wait to see Kenya go down, but each one of us will try our best to contribute in the little way we can be able to do to make Kenya better. When the President of Kenya says we need to make a contribution to provide shelter to those that do not have it, are we vultures? As we participate in this important debate on the finance bill, let us ask God to open our eyes and enable us clearly see real choices that we have to make. Kenge no kiri mushemano juju rwangiro rotongiri bashokire barikane thirikari ndirwe Rais Uhuru Kenyatta njunere ugatere okamena kagando tene morari na kaere oterojo rotekinyam. We want to plead and persuade all leaders also to reconcile with the truth and the reality. Because even as we reconcile with God and men, we also need to reconcile with the truth. The truth of the matter is that William Ruto is the President of the Republic of Kenya. Mwana kwethirwa na kwiukaria meri mirito gisiasa igushikurana ndembo cia kuthethia na gukumia kuma kiriko ya mwanya cia bunge icokaniririe kirundu. Ntomeri kuma kire atomeria na atongeri baba ngimbere kithoro na ikinyira muthia na kwingwa kiwa kirito rethe ria mwana na ria moyo mukembu kirinde kenga ikiromberwe kendere kurekanira. Forgiveness doesn't mean that the other person is right. Let us learn to forgive one another. Let us learn to speak one language in one accent and be in one accord. And let's continue reconciling the people of Kenya because together we are stronger. His first
appointment on being sworn in as president. He shocked all of us. His first appointment was to a man who had made it difficult for him to rise to the presidency. But he was forgiving, he was magnanimous, and that was it. Na je maromba jambere ja bunge je 13 amwa thirikari Kenya Kwanza maromba jo jangija kethro yithi karamisi emothia mweri jo 5 mwaka jo twetete Raya Mahadevaya Trayambakaya. nke reporter Ntoshoro TV kumaje kingina ngine na kineke mshunja Nairobi mbeta Boniface Mongera. Ni kumira kinde tunende tukudatikiona kanya kakunoka indi nchokrete na Nteto ingi. Turina kwithikira tukibumenyithia ikuo kia mzee Samuel Kionga Nto Mutungi wa Muratha Nkare kiragia karikire tariki 27 mweri wa 5 mwanka uyu. Arari mukuru wa Evangeline Karuthu Kionga na arari mwana wa mutotigi Mr. and Mrs. Ntonjogu na arari son-in-law wa mutotigi Mr. and Mrs. Charles Ntomiriti. Arari ithe wa David Kamathi, Catherine Buantai, Martin Gitonga, Duncan Mugambi, Agnes Nkatha, Alison Tinyari na Beth Mutungi. Arari muruagina wa mutotigi Nto Muthuri Kamero, mutotigi Sara Mbweria, mutotigi Gakwene Nto Ikwega na arari anko na chocho na kiojojo wa baba inge. Mweri ukauma Meru funeral mwenda Nto tariki 8 mweri uyu wa 6 na mathiko makaruthika muchi wake Bogoi Village Muratha Nkare. Baba itura kwendete ende Murungu akwenda nkuruki na wakaboe gathireni ya Kristo. Turi na kwithikira tukibumenyithia gikuo kia Mr. Geoffrey Kaburu wa Kagamiru kiragia akarikire tariki 30 mweri muthiru mwaka juju. Arari mukuru mwende wa Jennifer Waidiegeni Kaburu. Arari mutano wa mututigi Harrison na Mary Ntombugi. Arari son-in-law wa mututigi John na Mary Odwahome. Arari ithe wa John na Caroline, Dennis na Catherine, Mwenda na Karambu na Anthony na Masi. Arari Jojo wa Kadhure, Kimathi, Chris, Makena, Mutweri na Mwangi. Mani onontu bakoroba na kuthuranira mathiko ni gwita na mbere nja kwa weka rumanthi kaga kwambiria thaa 11 ciogoro. Akanogo kwa tariki 9 mweri juju mwaka juju na kigongwana kia mathiko gikagitirwa Kaga Methodist Church Meru. Murungu na munogo kiarekaga theru bawe nogo kabwega. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na regu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students.
Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Centenary Sacco ni sako ya mwengeka na community based sako. Jagua Centenary Sacco morto jwa tuni kugukire na njira gukuwa mukobo kuringa na mubuko jwa kuna baite ya ntheburu. Jagua Centenary Sacco tuina mongana jwa mubango jwa moshara jwa ku kiri urimi togo kiri urimi jabwa kaoa majani na kinyeria. Jagua Centenary Sacco turi na kinyamukobo jwa kithomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wakwa kuthoma tena thina mukobo jwa ngari nyoma na kinyamyunda. Nkurukia Jagua Centenary Sacco tukamenyera gikundi gyaku kanisa yaku na kinya sukuru na mukobo jwaku na mubuko jwaku kagita karionga kwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntareshia nkunga nari kathoa na ntere ikwirite ka university rikana uri mukia mo Centenary Sacco mbesha cia kwiko na dividends o mwaka riunga kirindwa ngishie tontereshia chuka Kinoro Motwati Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyarwa ngiruru kuma timone rujite aja toga kombithia gwika mbesha ciaku gukurukira thimu yaku nikenda kumenya nkurukiringa thimu gukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu ni www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Na tuchokera kurombora kina tuchokera ni atine ndia kariba mbo county ya Meru ibethirite bakiura kia abunge bo kureana na rendekithia finance bill 2023 rekwirigiro kuringiro kura ndene ambunge bakirebo gwito ntovu bokoneka baba inyilia bo kadaki manto kinyegio turo nabo bakiririo kana kiririo ntovu urawa speaker wa mbunge kana monino wa speaker mbunge county ya Meru ndiru na urakinya RMC wa municipality Elias Murega na wita finance bill na manto ya moya meyarombika kwithira kiguna akenya muthoni muri ukikato endetoi rwa kigina rwarurigire ukinya ruju kiri mbunge nene nikenda rwarirwo ne bunge na ndio tumbita antu babingi bagita miali yao kumania rwaruru bakiwa menekithia jamwe jaja ikirwa rwaruru nija kwinyirie mukenya na ndio rombarao mwana kia bunge bara bamwite ne county Meru ni botigira bombi bakawithia rwaruru Nteto pinga financial bill ejeku nebugira kini timanto jonthe utomba gwaka nyomba ringa plus to bithia jonthe antu kwemwe omanto jethera jana gaita gakyo nae message yakwa neje KMP beto 9 of them led by Mr. Chairman Redekere MP Bore turendo kwera na ntobaku bonthe kenda tareki Thursday turenda wikwa 9 north from Meru County vai atore ao toriuga tere finance bill eu torienda a Kenya bakolokeri ni MPs bamearokia nde tubu bakiwa gintu kira kinabata thaiji na ndobara bakuria mbechi giki thirikari ikethwo ikigitagitwa nikenda ciomba gutakiriwiti na mbere tobugi nende tokana nakwa kotebu kwethira kwena mwanya yo munene yo antu bara baina bio na bara batena bio na ibuo nto Lions movement ekugatire meshara ename opportunity sione kana techa meshie era edharimi erinto Kenya ni walipa ushuru na waina haki ya kubwithirwa buonthe ni thirikari buraba batere utefe baba kubwitheria antu na njira ya ubaundumia ni akio nontu mukenya ya thaia kwinyirwa ni ugoti no ya kumia
amna bubu Elias Murega mutaaramu wa gisiasa augite ona kugwata mbaru mantu jegi wakiba nyomba akiundu bubu atumantu babengi betha bakigunika ikethirwa mbeche utwareaga za rent achiombere kwithirwa igie kwa mwe then irengithirwa chiambakire nyomba kana tuma mutaene na imbize utwa wendete kwithirwa mutaene kibaraba ombete okurira mitaene ndone mubunge ngo akiwa akataura from I think 3% na iname lakini kamuri antomba kwithirwa etaura mantu za usin revi then yeto gatetere bunge especially into bya Korea then biethirwe kana petrol yethirwe ekenyanyia ugoti lakini mantu anyomba to me I support it na Murega akigwata mbaru ugoti bongerwa kintu be kwithongomia na byambo gita lakini mantu za ngeza ragzare itongerwe chobi itongerwe cosmetic ichongerwe mantu makeup na wigs yu ichongerwe kwanza inya batu arume twatete kamono ira torare abandon ya koleaga ndeu baigwa taxi eu ikaba chieta ekemutu akiwa ndu barabene yewa mwanya ibaburi kwe wakanya bagaitithie yewa babingugi bitegwito koti instead of taxing more every ibai berwe taxi area ikenda to encourage batonya kire areas nonto ne kuandika so many young people nkiripotera Weru TV bitombo thuri Murioki. Ngena kuna atenkiama ya bonda kume gembe ni gembe bonda association na irene ikundi mirongo tandatu na mwanji bethirete nende bayatuma antumiri kinga banakawira mwangaza kendo batetheria nende okulukiro bichi ya the first gentleman wicho kirio biachara necho batarite kwi biachara kana ngwe mwanya bombite kudaba kyambire na baringenda muno kwithira bakiwata utethio Dennis Mugendi na kulikithia Gembe Bonda Operators Association ni ikundi kimwe kiria kiri na ikundi 67 mangiri ja bonda ntere ni cia igembe na batongere twene mukaririgiti wao Patrick Gitonga barende kiwiria kwithirwa kuri na obisi ya Murega Baichu ule ni mukuru wa gavana Kawira Mwangaza bukenda bomba ikugunikana kweo mithithu kugurwa bonda ingi na uterio bungi bwanjira mwanya bakiri kanaga mwekuru wa gavana Kiraitu tawe Priscilla na etwe obisi o taufibi wa gavana Munya batu twe atongeria babikibiki na twe ete bikibiki mwiri oyo hembe kwena ka portfolio kala first gentleman na first ladies betu ba Meru County bethe tabaki enjoy non twe itara gavana Munya mwekuro na ika portfolio kakromera ministry fulani na still itara gavana Kiraitu no kwa karibuo so thai itokwenda inya batwe first gentleman bwana Murega Baichu asokeru kanya kawe kala yes no to batu kana kae kainyelekite na itokwenda tumba gwokolewa na kutetherwa ora kukumbika mbere buru mama turendo twatile ukilukiro support ikundi bitu nabyo itokuromba finance emergency ekueyete utho support na machine cia car wash na ikundi bia kwenda loan to boost account ila sieto kenda tumbo siogeri na kinya thai tukwiba yakwa mubango yeta yo utethi kundi ke thirikari ya mama batu tukari antu bonda twe vijana bonda asoba igembe sub county igembe central ito support mama na kenda ja jonde ja kinyanira bariuga atongiri ba county ja Meru bario ma MC bao bare barongi bon campione ni basokere kiringa bana Kawira bonke wonka witi na mbere na tikumubirabira na kiberita uria gukujirwa turenda kuwa twenyume thirikari mama ito support utongori bo mama oibo turenda kuwa bonthe baraba korwa na mama ibo yaba ukumeke thirikari mama inkwete thina ira kapa korwera timwe tisio antu bembe na tisia antu baraba tongore tinisio personal no ntondora imwe ira bamo bakweya bagatura na iberi bange batura na maneno yo mwanya pate kuwa imbibio ngo bakubirira ngabana na kamuntu akuwa ikeberi Dennis Mugendi Weru TV KK Machunguru wandini ya Kirangondu Igembe Central County ya Meru
Ngina kuna tunende MCO Buthuku Chiwes Patrick Muthuri nominate miario ya mbunge wagisio kyo bunge kya Central Imenti Kirimangushini ati niwe waandikire rais na munini okibarwa ya kuromba subcounty ingi Nteto. Muthuri arigwa nende ngushini ka kwa area anto akiwa ngwe thirite nende gita ki ministry ya ronyi ro karibonde no bangania wadirikari madigetwa Nteto Muthuri murioki na kuligiria chio. MC wa Buthuku Chiwes ne Patrick Muthuri na ina chumiritie na kuthwa kuria kariba webetho bakichumire ko wingi nikenda kuthwa bekinya gikaro kiria kitho gikiariro mantuja kugani sentimenti akura gukinyite nandi wandiewe ina kanya kona division Ithatu ekinya gukombekana kagito-ini sub county kibiayo kana kaka gweto sub county umenyaga ichiaro jegita ria Jesu achiaragwa kwari neronde nande kwa utumenyere muno tumale karokere thaijire tutho kithongo polytechnic twambirie kana gaka tugakarie na kira tukuromba ndi mutongeria wenu imbigitwe bukiuga ibo kwenda kwa division Ithatu, division ya Katheri, division ya Kithongo, division ya Kithirone tutho twina ndio bathatu tondu thirikari no ikarombo no yejane kwa uturombe ni division Ithatu tuchoke turombe sub county igwetwa Buthuku Chiwes. Patrick Muthuri etho akiuga kagita gaka antu bawiri gucumire na gwita uge boneke na buthikirika nontu kwi antu bomba kujana nkungu kurigiria kugwa kuku kuri antu bara baigo gintu gikiega ikijite ibambiririe ndwa baigwa university nejite ithina baigwa kwi mwana omuntu uraandikwa ithina na nde itubwirite kurise above petty politics chiantura na nikenda tukomba okuria nthu yetu twathirania na iu nandi tucoke turombe ward Ithatu andike tukuromba twikira na into bia thirikari na birio turombe Katheri ward, turombe Kithongo ward, turombe Kithirone ward ciaura Ithatu twewe ijire amna bubu akirotera mubunge wa Central Imenti Kirimangushini akemira barugere andikite atabati kwandikira munino mutongerio mugongo kana rais abati kwandikira minister okaria nwe kindiki na nenkwenda chokeria MP wa Central Imenti nkatho muno bwana Kirimangushini pastor no ntobwa kwandika baruga na inkwenda kona baruga uke na received murijwa chwa deputy president kana jo president na nene tige kuthomo ne aritwa ne thomo imindia inkwenda every media house ne nkrokope na baruga ewe thoe na murijwa received lakini onto toto era Kenya kuma 1963 nonga kia turagoloro katiba uria weja na uro twire kweja na kwa Uhuru eto Matiang'i uria kweja na nde kwa Ruto aretwa kithure kindiki minister no ga saina ten deputy president kana president minister mandoja manini muno kuikia ke president kana kathithira speaker mbunge Meru athithirie kurombera sub county jekire antu inkwenda chokere speaker wa county assembly nkatho muno bwana Ayubu Bundi na wa Ayubu Bundi mwalimu aije kuromba akanyua na arombere kindiki na mwa na nde Ayubu ne chokere ole onto ne kanyua ne chokua akanyua nkiripotera Weru TV mbitambuthule murioki nangi na kunende county ya Meru ni watandirite na chibitari ya Meru na ngwatano ya kinduguru ya WHO kenda kunenkanira Mauritania tederia baugi mama turene bo community health workers CHVs bane ndipo bakithaba itumira ke kwaya na nchachamo ya njoka ni odi warming kire onto barabaina mwaka yumwe witia mukirimideka nachio Maabisa bogi mabomwiri batongeretwe ni Ankabro kuma Tigania Westi ibabuthetie karokia Mauritani na mandaitari ba maturene kana CHV kendo bathuranira nontu wancha samonjokere kethira igita na mbere county yonthe ito kwaya na ndawa cia kura minyo ke muntu ora wina mwaka yumwe witia mwaka eguru na nikenda ciura minyo ira batu inya tuichitwe ya Meru ni thukangakia afya yantu minyo imwe iminyo era twita ya red kanera metune minyo era ya white minyo era yetoneka na metho na kinyera yeta wanda nkuru kwa hiyo antu beto katukwenda baira bakona mandaitare mashinani kwambiriria tariki 8 mwanka tariki 11 na kiri antu banene barabombo tiorie nimbio ntokinyabo bakwewa nchasa moe joka hizi nonto bwa sanitation na hygiene iro chithara chigi affect mtu onde mtu munini na o munene na kwa hivyo ora tukuga inya ke ithimi bieto bia lab ba nene na ba nini ibonekana be na njoka hizi na ikyo tukwenda bonthe bakundwa ndawa turaga njoka hizi buru anto bapuza buru
no kuona inya o sub county yetu twina cholera outbreak thai na no mantu ja tukwariria jai ja sanitation na hygiene kethira antu ibo tumikira mantu jara tubera ja aguni bafia tutethera twina thina iji lakini no ntu kuga na ndi no ntu ireo irazima twita kibo tubanenkere ndawa bebonde na kenda kurieria murimo yo buru Kaburo na tariritie mwe mitaratarere bati kuthiatirwa maija bateria wika kwa kiorone na obuonka muntu akethira aina kioro ara antu bawe banja yawe bawikia maiyo kinya kioro kira utumira nakyo ikibateria kwithira ketheri nikenda kinyangi cia itakuo itekeye renge ikamata rukochire tabia kuriene muntu na bateria kuthamba njara mbere uria mbere o chenchia mini wa chenchia mwana wa umake orone maita yara wika kwa chiara bitetheri uno baterie weta ukathamba njara ciaku nikenda chethira chitheri kinya we chitumira ke kuria wonka muntu na baterie kuthambakia kira akuria matunda sana ne yao ya kinya twana tukoya ya weta inyama ine yau na ya emba kwithira ya ina either cholera kana inyanjoka kaikia kanwa renge kakaria akiaria MCO nkomo kithenjie thaiba mona sub county administrator guntuko na ikwenda chogeria CHVs bangu ngatho nyingi sana muntu angwira betete na mbere kurita community actually ketha tebo ntemenya na atakutha ukari nture na ichetu no ntumia ke mingi ibo batwire batwatelete na mental health na nturene na batwire nya batikona nya kaento kinya kari lakini itogirwo kirero kya batu turi county assembly ya Meru na turareta motion yo kuba becha stipend kidogo ya ubamenyera na itokurukiri motion yo na ndina mathai ne thirikari utenga becha cio ubamenyera kwa ibete na mbere ne ndi thai ati batikaria bora wakari berene atu to ba support fully na tugendelea na wa support kinya stipend yo ya kugana lakini with the time ora becha gwete kingi ya county tugatana mbere na kutheta tukiuga ibo ngaongelwe no ntuba kurutangwire na nyene sara batia watarete na madaktari yetu our governor na I determine no nto kumea health is wealth ito mwera ibwega sana no nto bo facilitate all those activities nikenda Meru county ikura eruare to kwina activity ingie kwa na pipes ito kumea kwina cholera na our governor na kwenda promote manto ya health na hygiene kwa pipe ira antu baraba yeta bakunda roe na runa manto yonde akabwa nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika ngira kuone ati nende murimo ya njereri ni mwe mirimo iramba kwithira kiretaga medho kwithira nende ya ina thina indi ni murimo yumba kwithira kirita wana njera ya kuthinjo mwandikiwe twandeto Samuel Gaishima daranite na Daktari Grace Ngunyo ore nende uthomerete ngui kini mutaalamu wontubona na utariria mathina yana barombika kwithira kinya kebo kana wa nayo kuringana na ndagitari munene wa medho kaunti ya Tharaka Nithi Dr. Grace Nguyo nthiguru ngima gatiga antu 10 barabataonaga antu 5 kiriboba orite medho nuntu bwa murimo wa njereri hamwe na ugu utungi bwa muthembojo iburigitikaga na njira ya kuthinja medho na baingi bantu nginu bagachoka kuona kairi Nguyo na kwerecha kira gitimaga ritho rikagia na njereri. Njereri inaletwa na lens. Unajua kila mtu anazaliwa na lens ya macho. Ukiwa na lens yako kwa macho. Sasa hiyo lens inakuwa iko clear, iko ni kama glass. Sasa vile mtu anakuwa mzee ama tuseme jicho ikipata shida nyingine, hiyo lens sasa inakuwa nyeupe. Inakuwa nyeupe, inakuwa kama imeshikana, ni kama rangi ya white kama ya maziwa hivi. Sasa ikiwa hivyo haiwezi pitisha kuona. Lens yenu ya ritho neo ithinjagwa na mwaji agekirwa jingi ira iruthitwe na gintu igwitwa PMMA. Hiyo lens ambayo tunaweka material tunaitwa PMMA. It is a form of plastic. Lakini hiyo imetengenezwa kwa njia special vile inaweza ambatana na mwili, yani mwili haitaikataa, itawekwa ndani ya macho, haitakuwa na any reaction na jicho yenyewe itaweza kuona. Mbere mwajie ambaga akamuntu cindano akubena ritho ya kuthiria ururu. Patientiara ukambagiria kenda nenkerwa local anesthesia. Atuike gute urururipo na nikenda umba ukoperate. Lakini tumba kunenkera patient counseling before. Kenda kinya in the operating table akaomba kuwa daktari kakita karaisi. Lazima mtu alalishwe kama vile mtu analalishwa theater ukifanyia operation kubwa.
kama ya cesarean section, hapana. Hiyo tunagandisha tu hiyo area ya jicho, tunadunga dawa ya kugandisha, jicho inaganda. Alafu sasa mtu atasikia uchungu hata akifanyiwa operation, hata ukidungwa sindano. Hende kiuria na tabathinja ngagari thorera igachunchika nini. Kuna hiyo operating microscope. Yaani inafanya kitu kidogo kwa daktari inakaa kitu kubwa. Sasa daktari anaweza ona vizuri. Ni kadogo lakini imefanywa inakaa kubwa kidogo. Sasa kama hiyo operating microscope, daktari anaweza kuona sasa kuna mahali ni kama tu operation. Kuna mahali atakata kidonda kidogo, hiyo pati ya white ya macho, alafu ili aweze kufikia njereri, aitoe vizuri, alafu hapo aoshe hiyo mahali njereri ilikuwa imelalia, alafu sasa waingishe hiyo artificial lens. Alafu basi sasa mtu anawekewa dawa ya antibiotic, jicho inawekwa bandage, sasa inaenda nyumbani. Ndeni ya chibitari mbinge cha mwinge uthinjani bobobo kuruta njereri bore agwa chiringi ngiri 6 aramwe na ugu utethio boe kundi kimwe kiragitagwa Fred Hollows Foundation bombithagia thirikari ya county kurutha ndionga cha kuthinja aje chibitari cha maturani gutari na marai. Sanjari no kura chuka tuchanjaga ngiri 6 katuge kimtu kawaida ni mbesa nyingi, lakini toka huko mashinani ithagirwa free of charge. Kogu onakethwa ni sibitari jingi especially ino cia private ukathiwe ithagira bachanjaga over 30,000. Nikio mtatumba kuona utethio, there was a great burden. Baada chuka hospital kethira patient kumubook more than 6 months oasiragia 6,000 atino utethio. Kogu such patients ni makumba gutetheka. Kwa ngerekano kiri uthinjani buraburu thiritwe chibitari ya Kibugwa igoro na imunthi aje kathumba ibarigititwe na bachoka kuona kairi. Nkurutwa njereri na nkona mandagitari ega muno nundu le mangalia na leo nkothenjwa metho na utoro na legua riri anote kwigua kithinjwa na gokwirwa ukira ritho rikubua anko amisa antu mondora wina njereri atigakire antu ni magutungatwa wega na ngukena ni sibitari muno. Ende mandagitari baba bariuria akari batumire kanya kakuri na utethio bubu kenda barabara na ritho rimwe kana mari mairi matakuona barigitwa kiri uthinjani bubu. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Maguri yande buruna wamba bakawani ya mathina ya red rate akirumaira kimera kike kawana muri mugutu wanende aitala dhara inene nyuma ya kinyanyume kwithira icho mwakia kiri urimibo yanendi ya moya manto ya arimi bakenda kwithira bakyarira kya kirimanto kana kikigomano kyakawagira kwithira kikwirigirwa karika kaunti ya Meru. Kwambiria rojo munini wa mutongeria wa Nthiguru Kenya Rigathi Gachagua agatongeria kigomano gia ntuku Ithatu gia kwariria kawana guchwira kimera kiu Ntaera cha kugiukiria. Weka kikao cha stakeholders wote wa kahawa katika Jamhuri ya Kenya huko Meru, magavana wote wakuwe pale, members of the National Assembly wote wale wanatoka sehemu ambaye zinakuza kahawa wakuwe pale, senators wote wakuwe pale, minister wetu wa agriculture akuwe hapo, minister wa cooperative akuwe pale, wale wauzaji wa kahawa wakuwe pale, marketers wakuwe pale, roasters wakuwe pale, wataalamu wakuwe pale. Tukitoka Meru tutatafuta suluhisho ya shida ya kahawa. Gachagua ariuga kigomano giki gia ntuku Ithatu kiria gikathithika kaunti ya Meru kigatetheria guchokia nkuma cha kimera giki nikienda kuguna murimi ta miaka ene au kabere. Rais William Ruto alinipatia jukumu la kutafuta suluhisho ya mkulima wa kahawa, na hii ni kazi ambaye ndugu yangu marehemu Rigathi Gachagua alikuwa ameanzia, na mimi nitangangana naye na ninataka kupatia nyinyi hope that we shall get a solution. How our farmers can get prices that is commensurate to their labor and their effort. Kigomano giki amwe na buu kijite ore kaunti cia Meru, Tharaka Nithi na Embu ikujirite makarika ja wambabu wambuni wambabura butiomba kuthingateka. Ikadira nini waya mesibara nindenge ngio kanda thia mirango aike mirugore tikera ari mibunje ona kuburi ile kwirwa ne ari ndugure gutikuburi ari ndugure no anenkanire kuburi
Watchman kamekara murango ni kenda gutwika tekawa kama ukire mathaikwa. You need theories. Those are narratives. Staff bathatu bakinyira ngugine na ibo bethire ngeti ruguri ibo bethire store ire open ira twika kawa na minanda kawa kana karari minandene kanyagitwe Karikarerwa ni kiwandene kimwe Ntere cha Northimenti na aria amba baba batigere kinyabora gita mukari wa kiwanda kiu na gwita na magana ja kilo cha kawa karimi ndetaga store kangeta kunogoka ndigwita ndethira mwiri jumamitwe katandene kangia kararira anogoki aingugine na atheki maguru na atheki njara na kiongo gikuniki kiogi na gita Kaunti ya Embu Muruwe Cooperative Society ni kionanire kia bura urimi buburemete na ara kiwanda giki kithiurunkitwo ni nkucanio cha magita kwa magita irio nkucanio ciotongeria na utumiri bubu ibo kigina kuringana na ripoti ile onekana muthenya wa muthi arimi ya Muruwe 70% ni mavitukia marenda inquiry report ekwe thiini wa Muruwe niguo mamenye aria marire milioni 66 ni ariko na niguo mavota kuriva tumenye asset cietu ciiko na tumenye ofisi yetu irana gwatia na voti ya muthenya wa muthi ni arema na ondu akumakania ni ati andwa inquiry mara yenge wanagukira andwa implementation wamba bubo magita kwa magita kiri kaunti cio Ithatu ni butigite arimi na iwanda bina hasara inene na biure bibinge bite na machokio bakirigara kethorani wamba bo withire kana ni mubango jabo mabatongeria baku kawakara karungagirira tiganto moko na maina iratu guku kawaka ni kama mawito kwa ciamba ina bare turani atikagire no iratu mamwe ana mationa nguo meobaga giceko na mangireso na mangetisha dito manengere cia kampeni cio mekagira makithi kiumia ate ona mbeca gura nguo mbegega na no tinda kawani kurira kawa kaiwa inegeta gutunya ngi nyamu itagwa indo ndamu Kaunti ya Meru na kigomano gigi kathithikira ni kuthirutwa na nkuchano iri ikujiritwo thirikari nenthiru gatigatikaniu KPCU na ngwataniro ya arimi ya kaunti ya Meru Coffee Millers Cooperative Union batwe itwiketie malalamiko yetu ye Commissioner of Cooperatives itwiketie memorandum yetu to concerned shareholders through our fathers and forefathers ke gavana wetu na ndiri mandu ya tukuro yo jale ga marandu ijai ke betori ndwale kende wete baita nyomba chombe ya imenta house ite baita kona ngweke to bwa wa ne bui onete bui ne to ete bodies na ninkuga family body kwa union ile tayari onde to ne body ile yomba ko very independent ekoni ya kinya gavana ekoni baba ko ba complainaga atinja yeje ne karibwega kuringana na spika wa mbunge ya kaunti ya Meru urani murimi umunene wa Kimragiki Ayubu Bundi na ruterero wawe ariuga thinere gukujirwa ni arimi bakawa ni kwithura kuri na mamburuka bara bagwata murimi baitere akubatara antora batirima kawa na batichwaga thoko beja gwetera arimi bakabera atwabuchwira kawa so batu turenda thirikari ithurire sheria ure muguri o kawa enda kuja kwa factory direct kwa society akaja direct akabagurira antu na mbecha na abatigira mbecha birabiri ya wabikari wabikariyo Bundi amwena buu na gucokia nkatho kiri thirikari ya Kenya Kwanza akiuga ati gukurukira ministry urimi iretongeretwo ni mithikali nturi murimi na gunikita bunene na bataresa ya muguri ja nthiguru jiracombithitie murimi kuongera maketha na kunyia ngarama ya mundene wirigiro bo murimi wa kaunti icio Ithatu cia Mount Kenya East Nandi ni ati kigomano giki gikabacokeria nkuma yao urimine bokaoa na gukiria uchumi bwao Morgan Mwiti, Weru TV, Meru. Ngina kuna tamenyeri barera ni borete thirikari kulikethia mawatho yara yari ona ndikendo tiera riere ire kumenyerwa na njira yagirite kino mbango ya kutheria county ya Meru ni bogete kethira mbango ine ndikethira kiri kithakwa kuthira kwinonto bo mubotiera riera ni riagirite Adhikeri beto ambeta wa Kinoti jawe Chief Programs and Partnership Officer hapa ajarewa Wildlife Conservancy tukuije na harua atogukongwa ira ntuko ya environment kana kwithirwa twina riera ririega na itwije riera irio nyomba ya mtu wonde irio
bitikaraga na ire nyantu betha bena kugwirwo nikio naro tukai community ya Manyangaru aritinguge barewa community yonde atongeria toja kutheratheria tumba kuona na arua itukuona vurugu te plastic no nituje thirikari yetu ni yaugire gukagea plastic in Kenya tugitugeria kweberia plastic lakini urande ngiomba kuga ni ati mazingira yetu o ara mtu wonde ari nageria kujatunza kena tumbokara na ukara bwega mirimu mwera tugukurukira tuli antu rera rikathera mirimu au no ithire kwa kuthambia rera iku kuthambia miri yetu niguo gatumenyere na umundi ndi na twina sherehe nturene ya Manyangaru village ino ni ntura itwiri gatagati ka shamba ya nyamu ya Lewa Wildlife Conservancy na twithiritwe tukileta ana aciari na arimo kutheria nja ciao barabara na ruzi nikenda twithurania takataka cionthe cia maratathi na cuba na cionthe ira baumbite guta nikenda baumba kwithura bena mazingira itheri na muno nikenda baumba kumenya takataka iria iri nturene yao ni ithira ina thina kuri ruzi na kuri nyamu ciao iria bakurithia nja ciao na nkinya nyamu cia kithaka na tukumba kwithurania nkurukie kiro 300 za takataka iria ciumanite na maratathi na cuba iria inyingi iria ciakananirwe in 2017 lakini nitukuromba thirikari yumbe kuhakikisha sheria iria baugire takataka yonthe yumbe kuthirwa kuri baria bakuthondeka igutwika band nikenda takataka iu cionthe itikethirwe ikiendagua ikionekana kuri nturene nuntu ni atari kuri nyamu cia kithaka na nkinya kuri afya ciao. Ono tukuthatwikera gatanta nindi kineto chetu ni bwana ntopo kwithira watanirite na oni mwankero nindi tomba kwithira tukinyende nkarikana kwina wirane bo wa kalono ona kalawa ndi twethera tugita thukuru bwaya eno twethira tukiaya wa ngeta wa composition kana ishe kwandika mwalimu wetu atwa purity ataya atwira twandike composition ukonie kuru wetu onda icho mienda andika na ginyaka la andika kuma kefote ndaichi watira thate kwa kalawa anenkero 02 yani aonere yele kuma ke 40 na rono iro kuru ekie tawa chibi ronene ontwaga mata mauku etayo thukuru au ambaikia kuru eu ya moria ne abukuru kwa era mwira bembaikia mwalimu atwire twandike rono okonie kuru wetu tamwandikiri yakati ombetikia nkwenda umwikiria kuru yongo obwa miuria kalawa kama takuru na kinyani ochukuru po mwalimu purity amwirire nyante kumenya ndoja maniana omo akwira Purity Richard no kare moneto amadithia oroberu ina ngetwa PHINEAS imana itho ino tukobwa twachimania rukire murungu embere Ni Weru TV.